Ahojte, milí diváci, dneska je u nás návšteva, no, je tu nepořádek, ale za to návšteva nemůže, ale můj brat, vy, Adamko, tento tu robí, vidíte, už tu toto osypal, sladkosti predášají tady. Toto je u nás najmenší host, ten už papá lentilky, tento tu pozerá Minda, už ho nikdo. On je nepozerá. Takže celý nepořádek. No však to je celý náš dom. No aj bodky sú tu rozhádzané. Čiže všetko rozhádzané. Aj tento. Dohoviči tento nerozhádzal nič. Hádam, že nie. No lenže po návšteve nás čaká, ako vidíte, veľké upratovanie. Pokračování příště. Ale ty musíš zistiť, že toto spíva.